kuthiwa ngomhla kuthiwa ngiyomvusa noma esalele medleso ngiyomvusa izimfihlo zamanga ukuthi kanti besisinkwa sethu abanye bathi noma sebelele emathuneni kodwa lithi iBhayibheli thina sothi noma silela kodwa kube ngathi ndaba uhlobo lingafani nezinye inhlobo kulalo uhlobo lwesintu kulalo uhlobo lwesifile ayobakhoba sasa somnandi lesintu wamfundisa kanti sidala sintu kanti siphumela ngaphandle njengalowo sesifazane ethi wahlangana noJesu wathi I know engathi masisitele sinto bomjalo asifuna yakhumbula ngoba ngithisifuna singo-20 ngithi unekhaya sisefemelini kwaqala wokuqala kwaqala wokuqala efemelini bazalwane wahamba wayophinda eNazaretha Yesu bamukela kwathi makuyisabatha bamphekela ukudla kwakhe basuka nabanye bahamba bayokhonza eZayoni bamukelwa kwathiwa kuhle wasuka noAndi wahamba wayothwasa bamukela kwathiwa kuhle yafika indoda yesinkwa yayizafika inoma kukhabo safika sayihlisingwa asikakaze sadlila nasemaphakatheni wathi wayena udlite engadliwe nombani ayebezalwane athi siphi simane uphawu